Imana baha umugisha mwinshi. Igitabo cya Yosuwa tugiye kuganira ijambo tubazanye ngo ese uracyaba muri za mbaraga watangizanye. Bwana sifuye sana. Zirya mbaraga watangizanye za kera uracyazibamo, uracyazituyemo. Nushaka kubaza ukwegereye mubaza umwegereye ngo ese uracyaba muri za mbaraga watangizanye. Bwana sifuye sana. Yosuwa 14 umurongo wa 11. 14 umurongo wa 11. Ubu ndacafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Ndacafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Wibuke muvandimwe wari wibagiwe. Yariko ashaka kumwibutsa. Aramubwira ngo imbaraga mfite ubu nyine nizo nari mfite kera n'uyu munsi ndacafite za mbaraga. Atukuze babamire. Amen. Uko imbaraga zanje zameraga ku rugamba ntabara ngatabara. Uko imbaraga zanje zameraga ubonye tugeze kuri tere y'urugamba gutya. Uko imbaraga zanje zameraga n'uyu munsi niko ziri. Na nubu niko zikiri. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashimeshe cyane. Gendaga kupreka vango hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu. Twagiriwe dufatikanye gutyo na Yesu. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari imbaraga zikomeye duhabwa buri munsi. Tidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha. Muririmbe gutyo. Tidufite kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha Mwonyakira muri haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Amen.
atukuze baba Amen. ahimidiwe Jehova Hallelujah. Haleluya. Iyo tawe nasimaho. kashima Imana ku majambo magufi twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndashimira abagize igitaramo cya gatatu abayobozi Imana baheze umugisha. Ndashimira abarongozi b'itorero ni inshuti kuba namwe muboneka mugatanga n'umwanya Imana mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira abantu baje gutarama uyu munsi. Urashobora kuba ari umugisha wawe Imana mu ijuru ibaheze umugisha kuko aha hari Imana. Aha hari imbaraga z'Imana. Numvishe umunezero mwinshi cyane. Rero Imana mu ijuru ibagirire neza. Atukuze baba mirere. Amen. Ubu ndacyafite imbaraga kuko mfite urya munsi. Ubu uko warunzi ntugire ngo hari icyahindutse. Bwana zifuye sana. Uko wambonye mu myaka ya kera nyuma y'imyaka 40 hashize imyaka 45 turi muri kakazi ko ku rugamba. Uko nari imeze n'uyu munsi niko ndi. Imana ihimbazwe cyane. Atukuze baba mirere. Wibaze muri uyu mugoroba ngo se imbaraga natangizanye. Imbaraga nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Akantiza mwuka wera akaza akabana nanje. Izo mbaraga ndacyazituyemo. Ndacyazihagazemo. Atukuze baba mirere. Hallelujah. Hari ahantu hatatu Imana yabitse imbaraga zayo. Kandi imbaraga z'Imana zituya. Ayimidiwe baba mirere. Amen. Imana ifashe nze kwitonda kugira mwumve nkeneye kwitonda ariko zanyihuta. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Imana yabitse imbaraga zayo mu ijambo. Muri iyi jambo iyo usomye muri Yohana hazavuga ngo mbere na mbere hariho nde? Hariho jambo. Kandi ngo jambo yari Imana. Ngo nta kintu na kimwe kitaremanwe nawe. Buri jambo ni ikintu gikomeye cyane. Tugapfe kuhagarara ngo uhagarara uvuge ijambo rifite agaciro. Ijambo rizarisubiza inyuma. Ijambo rizaryumvikana. Imana imbaraga zose zituye mu ijambo. Bana sifuye sana. Iyo duhagaze mu byanditswe byera tuzatwumva Imana. Kuko aha niho hatuye imbaraga zayo. Aha kabiri hatuye imbaraga z'Imana. Bana sifuye sana. Imana yafashe imbaraga izishira mu mwuka wayo. Abigishwa iyo usomye igice cya kabiri hariya mu byakozwe n'intumwa havuga ko bari mu mwanya umwe bahuje. Ariko hariho amagambo Yesu yababwiye. Yarababwiye ngo umwuka numara kuza muri mwebwe ngo uzabagira iki? Uzabagira abagabo. Bwana sifuye sana. Iyo tumaze kwiyumvira ijambo, iyo tumaze kuzingatiya ivy'ijambo ry'Imana rikaza mu mitima wacu kandi ukaryumva neza, Imana ikohereza mwuka wera. Uwo azabana natwe ngo akatwigisha icyambere, icyakabiri ngo akatuyobora. Bwana sifuye sana. Kandi tuba turi kumwe n'imbaraga. Aha gatatu Imana yashize imbaraga. Ayimidiwe baba mirere. Imana yabitse imbaraga mu cyumba. Hari abantu benshi babayeho mu mwanya w'amasengesho. Iyo afashe umwanya wo gusenga ni ngombwa ngo abantu bose bamenye ko yasenze. Ndetse niyo yafashe n'amafungo yo bishyira no kuri stati akavuga ngo uyu munsi twabwiriwe. Akarere twese tukamenya ko ari mu mafungo. Kandi igihe cyose agiye kwiherera n'Imana yiwe nimba yozamuka no munsi y'igiti birashoboka ko yoga selfie akatwereka twese ko yageze ahantu ku musozi ariko asenga. Tambaraga ziba. Tumwe Bwana wetu. Bwana sifuye sana. Amen. Abitorero ngo bari hariya mu cyumba kwa nyina wahimbwe Mariko. Barasenga basengera Petero ari mu nzu y'imbohe. Imana ngo irabumva. Umva mbabwire mu cyumba haba imbaraga.
ntibisaba ko dutangaza igihe cyose dufashe umwanya wo gusenga. Ntibisaba ko abantu bose bamenya aho duhaha imbaraga. Ntibisaba ko dutangaza ngo tubishireho umuntu wese amenye ko wabwiriwe. Oya, mu cyumba iyo uhari umva ko tubiri ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba ufashe n'umwanya wo kwiriza ngo wambare neza wisige, ngo hanyuma ngo use neza, ngo numara ukinge urugi, ngo so wo mwijuru ngo umenye ibigize gute ivyiherereye, uwo ngo ni uzagusanga avugane nawe. Kandi iyo tuvundurutse bene aho hantu ukavunduruka bene aho, abantu bazakubona n'imbaraga. Tumupe Bwana watogoba. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Dufite abantu batangiye kera wari umuririmbyi twakundaga, ariko Satani yarakunyaze uva mu mbaraga. Warihereraga ugasenga kandi ugahura n'Imana yawe ikakubwira amakuru, ibiza kuba byose bikaza ubizi, ariko Satani yakwibye umwanya imbaraga ziragushira. Nuko watumenyesheje amakuru, wagiraga inzozi zikaza buri gihe, ikintu cyose kikaza kuba cyaje mu nzozi, ariko inzozi zarazimye. Nuko watumenyesheje amakuru, umenyesha akarere kose ko ugira inzozi zazikora, ariko imbaraga Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hari igihe werekwaga ibintu ukabibona ugenda no mu muhanda mwibarabara, ariko ibyo byose byarashitse. Ni kubera iki? Watumenyesheje, utumenyesha ko igihe wewe uha ugenda mwibarabara bidasabye birebire ubu hahudumiye, ariko Satani irakuvangira guheza n'abandi b'urugomo, ngo ikwinjize mu rugomo. Igihe cyo guhudumya wagendaga wenyine kirarangira, birasaba ko ugaruka mu mbaraga. Atukoze baba mirembe. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngiye kubabwira ibintu bitatu bituma tutakigira imbaraga. Mbabwira ibindi bitatu bizotuma tugira imbaraga. Ndangirize kuri Yosuwa mfunge, dusirimbe dusenge dutahe. Bwana sifiwe sana. Amen. Ikintu cya mbere gituma imbaraga zashize mu bantu ni ukuzikoresha batabanje gushaka izindi. Bwana sifiwe sana. Luka ibice 21 umurongo wa 37 hazavuga ngo Yesu ubwiwe ngo habaga kumanywa ngo akaja mu rusengero agakora. Yesu niwe rugero rwiza, agakora imirimo n'ibitangaza, agasengera abarwayi, ibimuga bigahaguruka, impumyi zikabona. Ngo haba mukabyibwi nijoro mukabyibwi. Yesu ngo akazamuka ku musozi, barasifeza ngo agasenga, ngo akavuga ngo data we, imbaraga wari wantijije uyu munsi, kuko tubona imbaraga ku munsi. Akavuga ngo imbaraga wari wampaye uyu munsi nazikoresheje, niziduye, nasengeye abarwayi bakize, ibimuga byahagurutse. Ndasaba iri joro ko wongera kandi kumpa imbaraga nzokoresheje. Dufite abanyamasengesho, dufite abamama basengera abarwayi, basengera abafite ingorane, basengera ubukene. Izo mbaraga bakazishora, ariko kugira ngo bahahe izindi bikagora. Mbaza abamama, stock irashobora gushira ugaceceka? Stock yoshira abapapa abafaiste yoshira mugaceceka? Bwana sifiwe sana. Hatukuze baba mirere. Amen. Birasaba ko iyo tuviduye turuzi ko hano ko muragira ngo hari Satani uraha. Hoya pi mwokubita ya migeri nazijya za haleluya nakojya kukaramya ko muragira etaje yashubijwe ahangaha, yashubijwe. None se imbaraga twakoresheje niki gituma tutaja gwazi? Gituma imbaraga zabenshi zashize nuko bakoresha imbaraga zabo, nuko bafata umwanya wo gukoresha imbaraga zose, ariko kugira ngo bahahe izindi, kugira ngo baje guhaha izindi zarabuze. Nimba ukoresha imbaraga zamuka ku musozi ushaka izindi. Bwana sifiwe sana. Icya kabiri ni ukuzikoresha mu nyungu zacu bwite. Bwana sifiwe sana. Amen. Zana impano Nanjye nzani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. Subiramo. Zana impano nanjye nzani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. Duheze Imana icyubahiro. Amen. Ni mu nyungu zacu Nisho dufite ab'Imana yagiriye neza, dufite ab'Imana yahaye kugira ngo ko muragira ngo twese twakwerekwa. Dufite ab'Imana yahaye gusengera abarwayi,
ariko kugira ngo tubabone, kugira ngo bakore icyo Imana yabahaye, birasaba ko haba ikiguzi. Nidukuremo inyungu zacu. Bwana asifiwe sana. Amen. Imbaraga zarashize. Kugira ngo ubone uyumbe wasengaga, kugira ngo ubone umunyamasengesho gutabara mu kibazo ufite, kugira ngo ubone birasaba kutanga ibiguzi. Ariko nimba mushaka ko mugira imbaraga, nimukuremo inyungu zanyu. Bwana asifiwe sana. Numara gukuramo inyungu zawe, Imana izaguheza imbaraga. Atukuza baba mirere. Biri ijambo ry'Imana ritarivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi byose ni accessoire, ni inyongera. Nimukuramo inyungu, ukuramo inyungu zawe. Nimba warakurikiye Yesu, nimba warakurikiye Yesu kamwumva neza, kuramo inyungu zawe, hazogushugurikira. Hazivyo ken. Ko muragira ngo Yesu ntakeneye ko bara neza. Yesu ntakeneye ko abana bacu babaho. Yesu ntakeneye ko turya. Arabizi. Kuramo inyungu, hanyuma inyungu nuzikuramo, ushira Yesu imbere, umukurikire, imbaraga ntizizogushira. Bwana zipesa. Amen. Icya gatatu, no kwivanga n'abanyamahanga. Hosea ibice 7 umurongo w'8. Mwumve Efurayimu we. Bwana zipesa. Amen. Yivanze n'abanyamahanga ngo nicyo gituma imbaraga zamushizemo. Efurayimu ngo ni kumutsima udahinduye, ngo hiye uruhande rumwe, ngo Efurayimu ngo ikimenyetso kigaragara kuri we, ngo nuko imvi z'ibitarutaro zabaye ku mutwe we. Dufite abantu bivanze, iyo akeneye gukora ibyo mu rusengero, akeneye gukora n'ibyo hanze, kandi uwo ngo yabaye Efurayimu. Icyo muzomureberaho imbaraga ngo zamushizemo, uwo mutsima udahinduye two witiki nagapfu, nakazeze, n'urwanga. Kandi haleluya, tumuve Bwana utukufu. Atukuze baba. Amina. Ahimidiwe Jehova. Haleluya. Yewe menya uburyo ugenda, menya abo mwicarana, menya abo muvugana. Icyatumye Efurayimu imbaraga zimushiramo, ngo yivanze n'abatamenye Kristo. Abanyamahanga ngo yivanga nabo, ngo amare kwivanga neza neza nabo, ngo yamamera ku mutima udahinduye, kandi ngo hiye uruhande rumwe. Nimba uri umunyamasengesho, nimba uri umupapa, nimba uri umumama, ikure mu banyamahanga, uvuge ngo jewe namenye Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Atukuza baba mirembe. Amen. Kugira ngo kwivanga kuve muri wewe, kuko nukuramo kwivanga ukagukuramo, hanyuma ibishitse ukabihagararaho, ugakuramo ibibi, uzagumana n'imbaraga zawe. Atukuza baba mirembe. Amen. Ibyatuma dusubira mu mbaraga, dusubira mu mbaraga. Ibintu bitatu bizotuma dusubira mu mbaraga. Icyambere no kuba mu buzima buhorana imbaraga. Luka ibice 4 umurongo wa 13. Yesu wenyine niwe tureberaho urugero. Bwana sifiwe sana. Yesu niwe tureberaho urugero rwiza. Yesu ngo yaramaze iminsi 40 atarya atamwa seki, ari ku munsi mu gitondo asohoka gutya, ngo Satani aramwitega, ngo yamamwitega atangira kumugerageza. Yewe Satani titwoyirukanisha hazahare. Oya nivyanditswe byera. Aramubwira ngo ndakwitegereza mbona ufite inzara pe. Yari yavuze ukuri, yari yavuze ikinyoma. Sukuri. Ariko yaramubwiye amusubiza, aramubwira ngo ntibikwiriye ko mwana w'umuntu abeshwaho n'umutima gusa. Barazifeza ngo aramurengesa, ngo amwereke ubutware bwose bwo bw'isi. Aramubwira ngo yewe isi nije uyitegeka, nije jenyine uyitegeka nta wundi. None ga emera ndakugira umukuru w'ubu bwami bwanje, tugira ikibazo izo mbaraga ndazifite. Aramubwira ngo we kugerageza Uwiteka Imana yawe. Hatukuza baba mbere. Birasaba ko tuba mu buzima buhorana imbaraga. Nimba dusenga niduture mu buzima buhorana imbaraga. Icya kabiri no kumenya ingabo duhanganye nazo.
baza kwegereye ngo se ninde muhanganye. Hari abantu batababwirana mubaze ngo se ninde muhanganye. Bwana Sifesa atukuza baba mire. Amen. Abefeso ibice 6 umurongo wa 12 hatubwira iki? Bwana Sifesa. Haratubwira ngo mutware twaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsi n'uburiganya bwa Satani. Ngo mumenye ko tudakirana n'abafite iki? Inyama n'amaraso. Ngo ahubwo dukirana n'imyuka mibi. Baza kwegereye ngo se n'abantu muri zo mukirana cyangwa n'imyuka mibi. Ariko muragahawe. Umva ba papa. Yego. Nubona umuntu akwandikiye message nabi. Kandi akakwandikira message ndende. Akubwira nabi. Buri umuntu ni muzima. Nurukubita umwuka uri inyuma ye. Umukoresha. Ukawutsinda. Iwe namahoro muzobishuti. Yego. Umuntu ndaza kukubwira nabi. Ntukibaze impamvu, uzibaze impamvu yakubwiye. Ikiri inyuma kimukoresha. Nugitsinda. Iwe aroroshe muri inshuti. Asante. Bwana Sifesa. Atukuza baba mire. Amen. Ivyaremye zose ngo Imana isha kurema ngo yaremye umuntu mu nshusho ye. Kandi iramubwira ngo nguhaye ubutware. Abantu ni beza. Imyuka ibakoresha niyo mibi. Birasaba ko dusenya iyi myuka iri hejuru yabo. Abantu bakaba bazima. Ni byiza kugira ngo umuntu nagutera tukareba izina muntu. Ahubwo uzoreba umwuka wamuteye n'umukuramo. Uwo ngo azaba ari umugenzi. Duweze Imana icyubahiro. Haleluya! Hatukuza baba mire. Amen. Ayimidiwe Jehova je. Amina. Icya gatatu cyatuma tugira imbaraga. Tukaba mu mbaraga z'amasengesho zikatubamo. Abakristo bene data imbaraga zikatubamo. No kugira ibanga. Bazo kwegereye ngo ufite ibanga. Cyangwa ryarashize. No kugira ibanga. Bwana Sifesa. Abacamanza 16:17. Ibanga bavandimwe ibanga rituye ahantu hatatu. Mwumva ahantu hatatu hatuye ibanga. Ahantu hambere umwuka yampishuriye ko habibanga ni mu rugo. Buriya hari abantu benshi, hari abakristo benshi bakunda kuba basohoka mu muhanda akavuga amakuru y'urugo rwe rwose akaruta hanze akababererekeye Satani kinjira. Birasaba ko nimba mu rugo bitagenda neza urugo rugira ibanga. Bwana Sifesa. Urugo rugira ibanga. Aha kabiri hatuye ibanga ni mwitorero. Tibisaba ko twebwe tumenya amakuru yakona yose yiki. Nituze twikubitira ubutumwa tunasirimba. Hayandi indani nayibanga rya. Ayimidiwe baba we. Amen. Atukuza baba mire. Umva papa, tibisaba ko tumenya amakuru yaha mwitorero ryanyu. Oya. Ni itorero rigira ibanga. Itorero rigira inze umurongo ngenderwaho. Abandi batategerezwa kumenya. Tibisaba ko inama zose mwakoze tuzibona kuri WhatsApp. No. Ahubwo aho kugira ngo hatuye ibanga rikomeye kuko ni mwebwe muzi umurongo mugenderaho. Yego. Bwana Sifesa. Amen. Aha gatatu habibanga. Aha gatatu habibanga. Nico wavuganye n'Imana. Bazo kwegereye ngo amakuru yawe wavuganye n'Imana wayabwiye abantu barayazi. Tuweze Imana icyubahiro. Ayimidiwe Jehova. Dufite abantu iyo Imana iyo bamubwiye mu kagoroba uko twasirimze hano tukavuga ngo yewe hari icyo Imana ivuze. Imana iravuze ngo giye kugirirwa neza. Mu minsi mikeya tubonye ufite inzu nziza. Mu minsi mikeya utwaye imodoka. Azama yandika ngo akamashiraho V8 kuri stati. Akavuga ngo mu minsi mikeya nzokugenderamo. Ngo koko hari uko babivuze mu gitaramo. Mu minsi mikeya nzakugenderamo. Dufite abantu icyo Imana yabavuzeho hano. Ayo makuru twese turayazi. Urashobora kuvuga icyo Imana yavuganye nawe ibanga ryawe ukagira ngo Satani nziza ari gutereramo. Abantu benshi impamvu batagera mu masezerano yabo nuko bayatangaza. Bwana Sifesa. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga gute? Ngo uku kuboko kw'iburyo ni gukora, uku kw'ibumoso ntikumenya amakuru,
tibisaba ko Imana yavuganye nawe uri mu cyumba usenga. Twebwe dukeneye kukubona uhagaze mu bisubizo. Abantu bakibaza ngo ese inzira yaciyemo kugira ngo agere muri ibi bisubizo Yego. ni he? Ko twari tumuzi uyu mumama, twari tumuzi yakubititse, Yesu yamugiriye neza ryari nuko yazigamye kwibanga. Bwira ukwegereye ngo ugume mu ibanga. Curanga gato ya data we, mbe kumbira umwuka ndangize. Uzamuke. Muri uyu mugoroba turahamagara imbaraga zawe zagiye. Imana yongere kandi kugarura imbaraga. Amen. Imana yongere kandi kumve. Amen. Bwana Sefesa. Amen. Samusoni ngo nta ntwaro yitwazaga, ngo ariko yagendaga yiringa imbaraga z'Imana. Mwumva utuntu tubiri twantangaje. Umunsi umwe gutya ngo yishe intare, umusore w'intare arawicara urangiza, ariko ngo ntiyabwira nde se na nyina kandi bashoreranye. Yego. Ngo barigendera pe habe no kubabwira ngo koze igitangaza. Umugabo wagaza wica intare iwacu ruguru yagaza amenyekana, abanyarurambo bakamumenya, bakamenya ngo naka yishe intare. Bwana Sefesa. Amen. Ariko iwe yarakoze igitangaza gikomeye, ahisha se na nyina, tigera babwira amakuru. Bwana Sefesa, dufite abantu barimo gukora igitangaza kimwe gitoya cyo gusengera umuntu ngo akire umutwe, akavyandika ngo Yesu akabwira amakuru ngo ubunyine ko ndasengera abantu bitwigakira. Ubu nyine nta bibazo bihabi impagarara imbere. Umva umunsi umwe ngo bwaramwize amanutse itimura, amanuka itimura buramwirira gutya ngo akomange ku rupango, asanga n'urupango rwa maraya. Ngo barakingura, bamaraya bose baravugana kandi bari benshi ngo baravugana ati gigisigwa araya ati ni mumukingurire yiji. Ngo bagenda ku isoko bagura bya bigufuri bimwe kubi, ngo bakubita kuri portail, ngo babwira umudugudu wose ngo Samusoni araya, ngo nawe araryama, yagendaga yiringa imbaraga ze. Bwana Sefesa, haraba umwuka uri mu gukanga, imbeba yatambuka nijoro ngo tu shetani ngo shindwa, ngo shindwa panya inapita, ngo shindwa shetani, ngo shindwa. Ni wakati wa panya usiku, ariko akavuga ngo shindwa. Bwana Sefesa. Amen. Ngo azuke mu gatondo mu gakerera kare kare, ngo abona bashizeho ibigufuri, ngo afata portail yose ku rutugu, amaze ngo ayikubita ku rutugu, ngo bakingura mu gitondo babona irenganya umusaza ati kiume. Ariko hari baderera bahaba babwira amatwi. Yego. Hari baderera bahaba bashaka mu imbaraga uzishire. Reka dushamburiye abo baderera. Yego. Atukuze bababere. Atukuze Yehova. Bwana Sefesa. Musa Jehova. Avuga ngo banyogosha bakakuramwe umusatsi. Ngo bose mwumva ijambo rizari imbabaza kagera kure, ngo nacyogora nkamera kabandi.
hari abantu bashaka ngo kumera nk'abandi akamavuga ngo njewe ngo nyanaka naragereje ngo reka mere nkawe naho ntazi ko ari ubusazi bana zifesa aravuga ngo nomera nk'abandi bose nta mbaraga nugira abantu bari mu gushaka ngo bamere nk'abandi uko nyanaka yameze umva nkubwire Imana ntiyakuremye mu mpanuka Imana ntiyakuzanye ku isi uri uwo guhanuka gusa ahubwo Imana ifite umugambi kuri wewe ikinaniranye gusa kuri wewe nuko uzuza ivy'Imana yagushizemo urabiryamishije umunsi mw'igitondo umva Imana ukuntu izokubaza ngo kazi niliyo kutuma duniani umeimaliza Bwana sifiwe sana birasaba ko ukanguka ukavura imbaraga zawe icyo yagushyiriyemo gukora ugatangira ukagikora ukiko tumupe Bwana tugufe Amen. tugiye guhamagara imbaraga Yosuwa aravuga ngo imbaraga nari mfite ngo urya munsi ngo wibuke ngo Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Berineya Bwana sifiwe sana Amen. wibuke Imana yavuze turi Kadeshi Berineya ngo kandi yavuganye na Mose ngo aravuga ngo hariho abagabo bari bagiye gutata igihugu ngo abagabo 8 bose baravuga ngo igihugu twakibonye ngo ni cyiza ngo kandi ngo kirimo umweru ngo kireza ngo ariko abagabo twabonyemo ngo ni barebare ngo twebwe twariko twitegereza kuri bo ngo tukabona tumeze nk'amahanzi ngo kandi nabo ko bari kwatureba ngo niko byari kubimera ngo amare Yosuwa yamagira gutya Bwana sifiwe sana abwira Mose ngo je mfite ijambo ngumva ko